što je zapisano nije zaboravljeno. Velike kulture znaju da je pisana riječ neprocjenjivo blago, zato to i afirmišu na svim nivoima. Učimo od velikih civilizacija. Znate li kako je naš Sandžak izgledao prije 80 godina? Vjerovatno bi se sve to zaboravilo da nije zapisano. Ja ću vam samo kratko pročitati iz revije Sandžak, koja je objavljena 1932. godine, šta doktor Dragoljub Jovanović piše o Sandžaku i Sandžaklijama. Samo u par rečenica koje su veoma poučne, pa ćemo kasnije da nastavimo. Taj čovjek kaže: ako je istina da je glavno bogatstvo naše zemlje sastoji u njenim ljudima, onda to najviše važi za Sandžak. Ljudski materijal koji se tu nalazi odista izgleda veoma dobar, a njegova vrijednost raste tim više što ovaj kraj nema velikih privrednih pogodnosti, pa naglašava kako je naš kraj najzaostaliji, nema puteva, nema ništa, svuda je, malo slabo vidim u ovom mraku, Sandžak je odvojen od svijeta jer nema puteva. Zar se ne dešava da ga smetovi snijega odsijeku od pošte, od novina, od života po 30 ili 40 dana? Ako se za Sandžak ne učini šta treba, ako se ne sagrade putevi i ne provedu željeznice, ne podignu škole i ne urede zemljišni pašnjaci i šumski odnosi u korist seljaka, on će se raseliti. Prije 80 godina su znali da će se to desiti, pa nas zato ima u dijaspori i van svoje matice 2/3, a ostalo je u matici samo 1/3, iako on kaže i čudi se i kaže u toliko bijednoj sredini, otkuda, i pita se otkuda takvom, baš ne vidim, otkuda takvom mjestu ovakvi ljudi, snažni, krepki, otvorena duha, preduzimljivi i borbeni. I na kraju nam daje rješenje da Sandžak jedino taj svoj narod može spasiti. Pa kaže, ko će to spasiti, ko će to stvoriti? Danas to mogu samo Sandžaklije koji su otišli vani pa se vraćaju u svom kraju, ali najviše oni koji su u svom kraju i koji se dole bore. Mi imamo opet jednu reviju Sandžak koju je pokrenula ta snaga koju predvodi naš muftija Zukorlić, i sad ću najaviti jednog veoma vrijednog momka koji je urednik ove revije, a to je glavni i odgovorni urednik koji je večera sa nama, i to je Jahja Ferhatović. On će nam predstaviti tu reviju. Ja se izvinjavam, ovo je ovdje davno bilo da pročitam ove lijepe riječi o našem Sandžaku. Hvala lijepo. Jahju se gleda. Dragi, hrabri, ponosni, časni Bošnjaci, assalamu alaikum. Ja neću samo govoriti o reviji Sandžak, već općenito o bošnjačkoj kulturnoj zajednici. Jer bošnjačka kulturna zajednica ovih godinu i pol dana koliko postoji, pokrenula je cijeli jedan mehanizam. Jedan mehanizam koji je polako doveo do stvaranja temelja nacionalnog identiteta Bošnjaka u tom kulturalnom smislu. Zahvaljujući upravo bošnjačkoj kulturnoj zajednici, a prije svega zahvaljujući podršci naroda Sandžaka, bošnjačkoj kulturnoj zajednici, kao i svih vas ovdje prisutni, bošnjačka kulturna zajednica je dobila mandat da predstavlja Bošnjake i ovjerila je to 6. juna na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. I upravo tada je krenula ta bošnjačka kulturna revolucija koja se sada samo usmjerava. I upravo iz te snage bošnjačke kulturne revolucije nastao je kalendar, prvi
nacionalni kalendar Bošnjaka Sandžaka. A taj nacionalni kalendar Bošnjaka napravljen je da bismo mi Bošnjaci, pogotovo Bošnjaci u dijaspori, pa i oni Bošnjaci koji žive u Sandžaku, imali snage, imali volje da se borimo za svoj Sandžak, vidjeći se ono što čini našu istoriju, koja nije ni malo kratka, nije ni malo ni siromašna, već naprotiv, bogata je tradicijom, bogata je kulturom, bogata je svim i svačim, a nažalost mi 100 godina nismo imali prilike znati skoro ništa aman o sebi. Nismo mogli znati ni to šta se sve dešavalo našim Bošnjacima, pa često nismo mogli znati ni uzroke zbog čega nas ovoliko ima na zapadu, zbog čega je toliko Bošnjaka otišlo u Tursku i tako dalje. Dakle, taj nacionalni kalendar je povukao sve to samo iz razloga da bismo mi ovoj našoj lijepoj djeci koja je večeras ovdje puno mogli prenijeti ono što su nama naši roditelji, a što smo polako počeli upravo kroz to srbijansko školstvo koje nimalo nije naklonjeno Bošnjacima zaboraviti. I zahvaljujući tom bošnjačkom nacionalnom kalendaru pokrenute su niz akcija, kao što je akcija po prvi put se u istoriji počelo javno govoriti o genocidima nad Bošnjacima 1940-1945. godine. Prvi put u istoriji Bošnjaci slobodno govore o onome što se dešavalo na Hadžetu 1944-1945. godine. Po prvi put u istoriji se mnogo što je isto dešavalo, a jedan od tih projekata jeste upravo obnova revije Sandžak. Revije koja je upravo pokrenuta na 79. godišnjicu prvog pisanog medija u Sandžaku. Dakle, 1932. godine, 1. februara, u Prijepolju pokrenut je list Sandžak za kulturu i politiku Sandžaka koji imao zadaću da otrijezni bošnjački narod i inače narod Sandžaka. Kao što ste mogli vidjeti iz ovog kratkog uvoda profesorice Sunić Boškajlo, ništa se od tih 80 godina nije promijenilo. I dalje imamo problema sa infrastrukturom, i dalje, a u ovom samom tekstu, kad govori ovaj autor, kaže ne znam odakle da priđe Sandžaku. Da li iz Srbije, da li iz Crne Gore, da li iz Kosova, da li iz Bosne, jer već tada je Sandžak bio zasebna teritorija kojoj se trebalo prići kao neku posebnu državu. Dakle, sve su to bili neki pokazatelji one borbe koju bošnjačka kulturna zajednica i sa svim ostalim bošnjačkim nacionalnim institucijama vodi, a to je ostvarenju slobode koja opet jeste produkt autonomije Bošnjaka Sandžaka. Zato ćemo mi kroz reviju Sandžak upravo samo kroz istinu, govoreći istinu, istražujući istinu onoga što nam se dogodilo i onoga što nam se nije dogodilo iz raznih razloga i naravno sve to argumentirajući onim što predstavlja našu snagu, a naša snaga jeste naš ponos, naš narod, naša istina. Upravo ćemo kroz tu reviju Sandžak pokušati da oživimo, da dođemo do ne cilja, nego sredstva, a to je sredstvo je autonomija, a cilj jeste oslobađanje duha, oslobađanje onoga što jesmo, oslobađanje nas sami, naših porodica, onog straha, onog grča koje nas je sve doveo ovdje gdje smo sada i naravno ekonomskog boljitka svih nas u Sandžaku. Pored toga bošnjačka kulturna zajednica pokreće još niz drugih projekata koji će se u dogledno vrijeme već početi realizirati. Ja vas pozivam da pri izlazu iz ove sale možete dobiti besplatno prvi nacionalni kalendar Bošnjaka, a uz njega također da uzmete prvi broj obnovljene revije Sandžak koji je zapravo 149. broj revije Sandžak od 1932. godine. Još jednom vas srdačno selajem, želim vas svako dobro. Hvala.